Niato madithi ya warogori warini Maureen Komen Geto Phineas. Imana bitingi kwa toeni kendeto chaweru de mwena chandato chaweru de mwikambiria aichechongwa. Tukambireni atine ndeti dia babunda bonda kuma kigenentere cha Southiment ya muna biachara bangi mwanya nende. Ibona ni itia kurea kwa niroko kumania na maguria mauta Brian Kete nende kwithira yeti tinambere witia. Pakiario ntoboba uwete voti bobo ware wira ne bwara izruto kaite ne karedirete ya gete dagia campaign. Chaki nambere aranende bedirete baimura kiate gere ontobono ontoibu witi bia kinyangarama ya utoro mwani kitu andeto. Mutugu ikare na utuambiri achio. Nyuma ya maguta ja peteroli na ndisoro kudhajetitie mauguri na shilingi jire utukoba ukira narua na ndi peteroli ja kaunti ya Meru wekendwa shilingi ganare mara mirongo ena na ijiri na yo ndisoro wekendwe ganare mara mirongo etandatu na inya tukiaranirie na etithia bikibiki kuma thokoni ya Kigene wamwe na biashara ba kuma thokoni ya Mwichune ni bakuonania kuringikania mauguri jaja bakiuge gita rithiru maguta jenekero na shilingi imwe na nandi no kamaguta jaja gwiti ontu ajethera jakina maga bakiuga kumbikana mauguri jaja maguta kwangatania biashara chionde mauguri jagitia na iguru thirikari yanekire maguta ya shilingi imwe thai igitithia ya shilingi ijiri nwako igutwonkera tutalithagia mathabu atunikira maguta ya shilingi imwe atura maguta muri rungira kinama thai ayete rita ya shilingi ijiri wana Ruto otwonkera ngo otwonkera ko nguga ikora ya kanywa atura maguta akena majatina teitia omenya kila kitu kigaitia temo tu tembi nonto indabibia na bireto maguta ngoko hiyo nimpendagia nyama hii maguta yalitia ngari igaitia tukaletera ngoko na goro kila kitu ine expensive tuli expectira ni manto ya doka nyankuruki nonto ke ya kwethera maguta ya gwitie nejo jarunga maira kintu kionde uchukuzi nkwirigira na igitu ya mutu chukari commodity zire kwa mwananchi atumira wa kawaida biomba gwitia kairi gugu burato na bubu nene tetera bikibiki ngagura ngoko ciakwa ngagura ngoko akue 20 na ndingeja kwendia gwatuika ngarama ni nene sana lakini maguta jagaitia ja affectaga mtu onde kuma mtu rio kwendia nyama tunguru thokone gwita rio kwendia mpoka gwita inya mtu uria ugwita guntu na ngari kana mtu uria everything kintu kiothe keja affected na kiri mutongiri wa mugongo Daktari William Ruto abiashara babethira bakimuromba kujuria mawira ne jawe jare kire kagita ga siasa akethira akinika mogurija maguta tonyo obisine tuthithiri ura ugite tiwakiria bibilia ochokoringania nthi na uri bibilia weta mbesene kwa unya thai wengo gene na mbesene ethera gwata bibilia ura ugira no gwata bibilia bwana Ruto iromba retu ri nene na tuinikire maguta mantu yone ja kwagira gwetira na mutuizo na mire gwitithia maguta biashara na ndiga cietere kuma gwitithia maguta it means mtu kawaida inya no akue nontu nandi mpoka kuma mundene kuretwa thokone mpoka nandi kinya thokone na siringi igana kingia biashara baborotete ni abunge bambunge nene bakiburia gutegaira kirimo watho jara bokurukia mbunge bethire bagitegera mukari wa kawithire MP wetu Southiment Keminya MP betu ba centro na Bamiru yonde MP bonde ba Kenya baririe mantu icue into gwitaia jonto bateona mantu jara tukurukaira ibethera beije jonto twethera twena bo gitare kura o mwanko mare ogiringa kuro tethene monanda mbatethera baije otimwana nchi okawinde batethera baije thenewe bai mbunge nara bena ibo bena uwezo bunene sana nonti bo batuthire sheria na ibo bomba kumbageni kana bomba kwaria rwa gutuma thirikari bamenenkira sheria leo motuma kedi subsidize ba subsidize into bibi kana petroli nambi into bibi komba kwinama MPs betu bwena jukumu ya gukara ndibo tuthuganiria batu turi ananchi kiripotera ntito cia weru rakwa ritwa ni Mutugi Kare.